abimukira basaga 27 bakomoka muri Afurika bapfiriye mu nyanja, abandi benshi baburirwa irengero nyuma y'uko ubwato bari barimo bwarohamye bwerekeza mu Butaliyani. Abantu bagera kuri 60 baturutse muri Libya barokotse batabawe bakurwa mu nyanja hafi y'ikirwa cya Lampedusa, mu gihe abandi bagikomeje gushakishwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR rivuga ko kugeza ubu muri uyu mwaka abantu barenga 700 bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane yo hagati. Umuvugizi wayo yavuze ko hari agahinda kenshi kubera ibyabaye. Umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga wa ONU wita ku bimukira IOM yavuze ko abantu barenga 90 aribo bari bari muri ayo mato abiri mbere y'uko arohama. Ni mu gihe Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yihanganishije byimazeyo abo byabayeho. Umugore w'umunyasomaliya warokotse yabwiye ikinyamakuru Repubulika Kiroma ko umwana we w'uruhinja w'umukobwa w'umwaka umwe hamwe n'umugabo we bapfuye. Yagize ati, mu buryo butunguranye hadutse akaduruvayo, sinongeye kubabona ukundi. Umwana wanjye w'umukobwa yancitse, bombi nababuze. Icyatumye ayo mato abirinduka ntikiramenyekana. Ikirwa cya Lampedusa kirimo ikigo cyakirirwamo abimukira, akenshi kiba cyuzuyemo uburyo bw'imibereho bugoye. Ikirwa cya Lampedusa kirimo ikigo cyakirirwamo abimukira, akenshi kiba cyuzuyemo uburyo bw'imibereho bugoye. Buri mwaka cyakira abimukira babarirwa mu bihumbi za mirongo barokotse inzira akenshi iba iteje akaga yo kwambuka Mediterane berekeza i Burayi. Abakora urwo rugendo akenshi bagenda mu mato atitabwaho neza kandi abatwaye abantu benshi barenze ubushobozi bwayo. Umuryango IOM uvuga ko abantu nibura 25,000 baburiwe irengero cyangwa bapfuye bagerageza kwambuka muri Mediterane yo hagati guhera mu mwaka w'2014.